Ngiyayibashazela etown, ngiyahamba ngiyolungisa into zami. Ngihlangane nogesi wento. Hayibo ubhuti wabantu akamuhle Nkosi yami ugesi, you understand? Mumsusa phansi onyaweni uziyombeka le onweleni lokugcina yinhle lento. Ubhuti wabantu alibeke udaba lakho ukuthi yazi sisi ngithe nje ngikubona uqhamuka lapha ngabona ukuthi leli iphakade lami isona sithandwa ekudala ngisifuna. Ngicela ukuntshela ukuthi ubhuti wabantu ungicela inamba asho ukuthi ujahile sizokukhuluma kahle okuningi ucengweni. Bafethu, the minute evula umlomo wakhe kwavelane kwaba nenye connection nami engayi understand, ngavelane ngaba connected kulo muntu, ngayizwela ukuthi leli iphakade lami. Ngayicula bafethu inamba ngiyikhipha ngimnikeza yona. Guess what ke sengiyahamba ke manje ngiphindele ekhaya, angibange ngisenza nento engangizele yona lapha etown. Ngavelane ngayigodukela nje ngathi ngiyagoduka manje ngekhaya. Endleleni ayikho into engicabangayo, ngicabanga lo bhuti udlala engqondweni yami, uyadlala lo bhuti engqondweni yami. Angicabangi lutho olunye, ngicabanga lo bhuti ekhanda lami. Ngicela ukuntshela ke ngifike endlini ngigeze, ngifuna ukugeza ngibe ready so that ngizolindela le call. Ngikala isikhathi nami ngikala ama minutes ukuthi mhlawumbe ngabe usefikile endlini. Bafethu ngigeze, mengiqeda ukugeza sengihleli ke manje ngilindele i-call, ucingo ngilibambe la. Ngithi ngiyabuka ku social media akuvumi. The only thing engiyifunayo ngifuna le ya call yalo yabhuti. Avelana fone ke lo bhuti. Kube ngathi inhliziyo yami iyagxuma, ihlala eqolo, ihlala kuphi, iyehla ngemlenze inhliziyo. Uyayazi lonto mabe kune blood flow, uya understand engikhuluma ngayo, ubumnandi engabuzwa ngaleso sikhathi. Sigcine siqomaneneke khona lapha efonini. Few days down the line sesiyahlangana kubhuti ungikhiphile e-restaurant. Mangabe sesindawonye ke likhulume phela isoka lithi sithandwa sami, yazi ngisenyakanyakeni, ngisenkingeni. Emsebenzini akhipha amaphepha. Emsebenzini bathi bafuna ngihambe ngiye phesheya for 3 years eGermany. For 3 years. So sithandwa sami angeke ngikwazi because we just met and I know ukuthi ubambo lami. Angeke ngikwazi ukuthi ngihlukaniswe nawe for 3 years. Ngiyakucela mama, uyamazi kumfana mama bese kubiza ngomama. Ngiyakucela mama ukuthi sihambe siye kwi-briefing yasemsebenzini ube khona, because they said we can bring our wives, we can bring our spouse kulo briefing so that they can get more information just in case they are willing to go bahambe nathi siye phesheya eGermany. Ngizocela ukuthi ufike kuleya briefing ngizokubhukhela mina, because mina ngibhukheliwe umsebenzi, izoba u7 days briefing. Ngizokubhukhela your own room ehotel ukuze ukwazi ukuhlala wedwa, because mina now we just met, angisakwazi ukuthi sihlangane ngokwekamero nje siqeda kuhlangana singakazani ngisho nokwazana. Bafethu, i-connection vele engasenginayo phakathi ngalobhuti, ngavelane ngavuma ngathi yebo ngizoya kuloyo briefing esemsebenzini wakhe. Guess what ke umina ke few days later we are cruising noBey emotweni yakhe siya kwi-briefing yasemsebenzini wakhe. Uyabona uthando liyavutha phela phakathi, nami inyawo zami ngibeke ku dashboard, kumnandi. Adlali kwangoma, sidlala nje umoya, ngisho imoto yakhe yavuleka isilahla, sidlala umoya yabo, umoya isi breeze, umoya ongena la osiphephethayo. Silalela uthando man, inhliziyo zethu ziyaqhuma. Ngicela ukuntshela ukuthi endleleni yethu nami sengiyayimagina sengiyimem la lobhuti, ngiyayimagina sengiseGermany naye, understand? Ake bafethu seyangitshela ukuthi hayi inazi i-GPRS ithi sesofika ke, onithi i-GPS konje isithi sesofika ke la esiyakhona. Hi, guess what? Mangabe sifika lapha yana, hayibo, mina ngibona ngisendlini eyibhodlo, indle efohlokile, ngathuka ngathi Jesi Maria ma, nangu lo bhuti kade ngihamba naye ulele lapha yana, ulimele, ushonile, kubhuza impukane, kuyabonakala ukuthi useneyinsuku eshonile. La mangabe ngithi ama surroundings wami sithe ntshi phakathi endaweni engekho khona abantu, kunalomuzi oyibhodlo kubonakala ukuthi kwakuwumuzi. Hayibo, ngithwala izandla ekhanda, kwenzakalani? Iphi imoto esifike ngayo? Akunamoto la. Ziphi impahla uBaby, because uBaby bekangikhithizelile niyezwa, engikhithizele kwa Weave, ngikhithizele impahla, wathi ufuna ngihambe ngiyoshintsha la engiyakhona. Kodwa wangicela wathi ucela ngigqoke impahla zami mangabe ngisafika, because ubale impahla ezokwanela amalanga kusukela nge2nd day.
sengiyibuza imibuzo-ke manje engqondweni yami, ngiyahlanya yini, ngifike kanjani lana, sho ukuthi bengihamba nesipoki nangilo bhuti lo ushonile, kwenzakalani, am I dreaming, ngisephushweni, ngiyincinze bafethu, ngiyishaya ngey'mpama pha pha pha, hayibo, angikho ephushweni, kwenzakalani, ngiyahlanya, kwenzakalani ngami, yini kwenzakalani, yini lento eyenzakalayo. Kucace-ke manje ukuthi sekumele ngiwokheke manje ngihambe ngiyofuna indawo ukuthi ngithole ukuthi ngikuphi nendawo ngizame ukugoduka. Hayi bafethu, ngicela ukunitshela ukuthi ngawokha iy'nyawo zazo zavuvukala ukuze ngiphumele endaweni la engekho ekunabantu khona, engizokhona ukuthi ngithole ulift. Ayi ngiqale manje ngingene efonini yami ngiyamgooglisha lo bhuti umlungisi, ngoba phela nangu ushonile lapha. Ngimgooglishe umlungisi Mbokazi. Hayibo, umlungisi Mbokazi wengitshela ukuthi mina akanayo i-social media umuntu wami, so that's why ngingakaze ngimcheck on social media. Vele ngangazi ukuthi akana social media. Mangabe ngithi ngiya-check on social media umlungisi Mbokazi, ngiyabona umndeni upostile, umndeni uyakhala ukuthi umama usulahlekelwe indodana, osisi bayakhala silahlekelwe ubhuti, ngisho nobaba uyakhala, indodana yami abe ukhona umuntu oyibonile, umzimba wakhe awukwazi utholakale, siyacela, asazi ukuthi usaphila noma akasaphili, sicela umuntu ombonile wahamba egqoke kanjena. Basho le impahla lezi mina engahlangana naye for the first time eyigqokile. Ayike ngi-reach out to lo mndeni nguchazele into eyenzakalile. Ngichaza ukuthi mina lo muntu lo ngajola naye, wangithengela impahla, wathi asambeni uzohamba emsebenzini uzohamba eGermany for 3 years. Mekusuka lapho sisendleleni, mangabe sethi siyafika ehotel, mina ngayibona sengisendlini eyibhodlo nangumuntu ushonile. Umndeni ukhuluma ukuthi yebo ingane yethu bekade iye eGermany, and lokhu eGermany wayo bekunomuntu ababanga naye isikhundla, between the two of them kumele kube kuhambe yona ingane yethu, kodwa nalomuntu lo munye uyafuna ukuya eGermany, waze wacela emsebenzini wasucela nje kubhala ama-test okuqhathanisa ukuthi uba nozoya eGermany, basemsebenzini no simselecte for a reason. Naku ingane yethu isiyalahleka. Guys, ningixolele ngomsindo, kune-construction eyenzakalayo lana around, so angikwazi ukuthi ngufihle umsindo wayo le construction, and iphuma late ngabo 5, so it means ngingahlala ngingasebenzi mangabe kunjalo. Ngicela ukunitshela ukuthi umndeni-ke manje ubiza amaphoyisa-ke, sengihamba nabo-ke manje, ngisho ngiyazathi sihambe phi mina no-baby, siyahamba-ke manje siya kule ndawo, sihambe-ke kufikwe ngempela isidumbu sakhe sitholakala. Hayi umndeni uyaqala-ke manje uyakhala, uyena ngempela uyakhala-ke manje umndeni, uyena ngempela. Hayibo, ngathi imovie lento, ngathi wishi engqondweni yami, ngathi into engenzakali ngempela ukuthi kwenzakala kanjani. Sho ukuthi mina sonke lesikhathi bekade ngibizwa isipoki singiletha lapha yana ehlathini. Ngicela ukunitshela-ke kuqalwe-ke manje sithathu isidumbu, kubizwa amaphoyisa, kubheka ubufakazi ini. Umndeni-ke manje usususpecta lo muntu osebenza nalesidumbu. Ayike isidumbu sidiscover kumndeni, ubonga ukuthi uyabonga ukuthi whoever, amadlozi noma uNkulunkulu noma yini noma isiphiwo noma yini engisebenzisile, bayabonga ukuthi ngibatholele umntwana wabo. Ayike bakwethu ngigodukiswe-ke, egodukiseni kami sengigoduka-ke manje, I am so traumatized, you understand, very very traumatized. Ngiyayicabanga yonke lento, ayihlangani ukuthi kwenzakalani, akuhlangani ukuthi kwenzakalani, nje ngine-stress, vele ngine-stress esikhulu. Ngicela ukunitshela ukuthi that day ngilale first night after umuntu discovery, ngilale emndenini wakubo sebeshilo vele sebeyaqala manje benza ama-arrangements omngcwabo. Ngilale, mengabe ngilala lana ngimphuphe lo muntu engicabuza esiphongweni, athi ngiyabonga sithandwa sami, bye bye, usuwenzile umsebenzi wakho. Hayibo, kanti the following day kuzofika amaphoyisa endlini azongitshela ukuthi mina ngiyi-main suspect, because kwenzakala kanjani ukuthi ngisazi kanjani isidumbu esisendaweni elaphaya.
Amaphoyisa angitshela ukuthi wona akasebenzi ngendaba yezipoki, angitshela ukuthi ayikho yonke lonto leyo. Amaphoyisa nje ngize ngisho ukuthi mina ngahamba ngaye e-restaurant, ngahamba ngayohlangana nalomuntu, kuhanjwe kuye kulo restaurant, kuvulwa amakhamera, kubonakale mina ngiyiphuzela isiphuzo ngedwa, ngiyidlela ngedwa, kungekho muntu okhona la. Ngibonakale nje ngingedwa, kungekho muntu engihamba naye. Amaphoyisa-ke athi nje isitori sami asihlangani, isitori sami asihlangani, I am the main suspect. Sengisuspect-ke mina, kuthiwa ngiyazi ukuthi umuntu wabulawa yini lapha, it's either ubulawa yimina noma ngimbulalanga, kodwa ngiyazi ukuthi umuntu wabulawa. Bese ngifuna nje ukuthi umndeni wakhe usithole isidumbu, bese ngishawa nembeza, sengifuna ukuthi umndeni wakhe usithole isidumbu. uNkulunkulu emuhle, emzimbeni walelisoka phela kwatholakala i-DNA yale colleague yakhe wayekade esebenza nayo. Ilapho kumndeni wangibonga ukuthi shukuthi nje mina ngangisetshenziswa ukuthi ngiyobatholela isidumbu somntwana wabo, kuphume neqiniso ukuze enhlizweni zabo bakuthole ukuphumula, bakuthole nokudlula nje, badlule endabeni leyo, angcwatshwe maseke bayakwazi ukuthi bamzilele, kudlule bazi ukuthi kwenzakalani ngengane yabo. So isona story sami leso sokusho ukuthi ngajula kanjani nespoki. Please comment down below ukuthi wena mangabe kuwena wawungenze njani. Wawungenze njani, wawuyobaleka emva kokubona lesidumbu ungaphindi ubuyele emuva, noma wawuzohamba uyofuna umndeni wayo le ndoda le. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu. Iyo lalibonene ey'torini ey'landelayo.